إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pemangnin tanu si Wawa alangon aging kaya pong maginig sa aging kaya masa imanto na mambagi entano sukada reo-reo ginawa na bukapipya ginawa na itumur katano o Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto na aya bagantano sa makampataw sayan na mipantag si mga kalbihan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam siran sa mga tao miyapili o Rasul sallallahu alaihi wasallam ainum pada si ku kapapakaburan tawa ku agama tanuwa agama Islam miyabantog siran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran سكيترون الله سبحانه وتعالى سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yanan sa mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam abiyan tugsiran wallah biaqatana Allah akiya babayaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sumya ngauna mga paganay ang mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam atum yugalin si sa Madinatul Munawwara na gusto mga ansar agina na sa mga atag a Madina amiarat tiya siran si kunam penudakiran nakapakataling umaw Rasul sallallahu alaihi wasallam nabituan siran sa mga ansar sabab sa tiyabanganiran so Rasul sallallahu alaihi wasallam si iku kapapakaburan tawan yan sa geng kaya agama tanwa agama Islam walladhina tabauhum bi ihsanin ako susiran ito miyunot si sagyan ko to mga sahaba ang mga muhajirin na gusto mga ansar ami pipiya siran antuna ikiyaban tugakiran wallahu ta'ala radiyallahu anhu kiyababayaan siran kiyababayaan iran so Allah subhanahu wa ta'ala kiyababayaan siran o Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu kiyababayaan o Allah ta'ala so siranut ang mga sahaba mga muhajirin na gusto mga ansar na gusto mga tao amiyunot si mga muhajirin na gusto mga ansar mi pipiya siran waradu an lagu kiya babay aliran mambusu Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada na ini preparadukiran ini kilagadukiran o Rasul ini kilagadukiran o Allah ta'ala so mga kasurgaan apa manguldas iku mga kababaan yan agyan ko to mga dawasay khalidina fiha na dayon sadayon aka kepada namiran kapagintawiran si isagyan ko to surga dhalikal fawzul azim na pitamanan mala aka paguntong o mga tao apakasul si sagyan ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam asulun sa Allah imiyantog sa ikiran sulun sa Allah imisyak si ikiran sa kiyababayaan siran wallah na gumiyaswat kiran so Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ko to akatar Allah ta'ala sa Quran laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajar فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ميالوان والله سيسا سورة الفتح أبيا كلام كفو الله بسكسي أنيان أكيا ببايا أنيان سمعتاو أميا مراتيا sebenar akia babayaan Allah susiran tu amia maratya anta wagil goto amia maratya yutu sumanga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam idh yubay'unaka tahta ash-shajar siku mas akia mubay'iran Rasul sallallahu alaihi wasallam kia mubayakiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang goto akabaan agian goto akaywa agian sepembetuan sabayatul ridwan fa'alima ma fi qulubihim na kaya tukawan wallahu ta'ala agyang ko to mapapadadam sa iko mga pusuiran fa anzala sakina na inibagay kiran ng Allah abadas na piakat turunyan sa ikiran agyang ko to sakina
kalilintad nagu kada aray-urayaw ginawa nagu piyakagtak na iyan agyang kutwa pusuiran ko paratiya sa iku Allah nagu inangkat yan sa ikiran agyang kutwa kalak sa iku mga redwairan wa athabahum fathang qariba na inibalas kiran o Allah subhanahu wa ta'ala na agyang kutwa kapakapas nagu agyang kutwa kapakataban sa iku pamakataling maakat tilawa agyanan so fathu khaybar. Ginan sa mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam apya kalangkap Allah akya babayaan saran Allah ya kalangkap Allah akya babayaan yan sa mga tao amya maratiya ginan sa mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba ama persisagyan ko to bay'atur ridwan na apya kalangkap wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sagyan ko to akya tiron kaya panutulo no Muslim o kaya panutulo no Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yadkhulan an-nar ahadun bay'ata tahta ash-shajar da pakasulda asagataw si kunara ka jahannam sagyan ko to ang mga sahaba amya mubaya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na gumya mubaya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sagyan ko to tahta shajar kababa nagyan ko to kayuagin ang subay'atur ridwan sulan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam imisyak si on sada apakasul dikiran sagyan ko to anara ka jahannam sabab sa miyaswat kiran so Allah ta'ala nagukya babayaan siran o Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam ay inisapar o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iku mga ummat yan o bayran di pamanintay sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam niya ali o Rasul sallallahu alaihi wasallam fima ma'na ng hadith adi niyo di pamanintay sa mga sahaba ko kabapiya pananggusto niyo gusto niyo wagyan ko to atamo kuli na bulawan alagi kala o palaw awhod sang gusto niyo si ko lalan ko Allah gusto niyo si ko agama o Allah na dinyo din ang kalawanan na dinyo din ang raud sa mga kalabihan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam ginan sa mga kalabihan o mga sahaba so Umar bin Abdul Aziz na niya yan si ko kini pakay si ano si ko mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam na mi'alui o Umar bin Abdul Aziz ulaika qauman tahhara Allahu aydina min dima'ihim fala nutahhir alsinatana min a'radihim yan ko to ang mga pagtaw dito sa mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga pagtaw na asyuti siran o Allah subhanahu wa ta'ala na gusutin tanumambo sa mga pagkarot tanong si kumipantag ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan na di ka pa kayo ba tanong siran di pamanintay na ubat tanong siran pagaluya sa mga rarata kasuka pagaluya kiran ko mga rarata naguka pamanintay si kiran na panutusagin ko to kamumunafiki nagukam baradusa nagupa disisagin ko to kakakapiri ko ka pamanintay naguka pagaluya sa mga rarata o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ada na mga kalbihaniran nagu bida-bida agyan ko to mga kalbihaniran ay paganay ang mga laing kalabihan si ko mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa mga muhajirin amya nga una atum yugalin si sama ay manan yan na Madinah Munawwarah na gusto mga ansar mga atag Madina na gusto mga ahlu Badr na gusto mga ahlu Uhud na gusto mga ahl Ghazwatul Ahzab na gusto mga tao ahl Bay'atur Ridwan na gusto mga sahaba at tumyugalin ko unaampan o da kafatha si sa Makkah Mukarramah na gusto ki pakatundu-tundu mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam yan ang mga kalbihan na yan ang sukya pakatundu-tundu ko mga kalbihan o mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kullu wa'ada Allahu al-husna wa kullu wa'ada Allahu al-husna na lamun din agyan ko to mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitilagidan siran o Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pipiyan na aya makalalabi sa yan ko to mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa khulafa'ur rashidun so Abu Bakar as-Siddiq na Abu Ayman yan na ikadua so Umar na ikadua ikatlo so Uthman ikapat so Ali so Abdurrahman bin Auf
Nabu Zubair bin Al-Awam, pembetuan sa hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabu Talha bin Ubaidullah, Nabu Sa'ad bin Abi Waqqas, pembetuan sa aminu hadhihi al-ummah. Pembetuan sa aminu hadhihi al-ummah nasu Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Nabu Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ginan sa mga sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muginan sa mga miyali o Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga tao sa surga o Allah subhanahu wa ta'ala al-asharatul mubashiruna bil jannah. Ginan ang miyali tanong na ginan sa 10 kataw ang panutul ang mga tao sira na sisagyong ko to surga o Allah subhanahu wa ta'ala na aya ulwaniran ama kana nabi sagyan kana ng mga sahaba na su Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an Siddiq kabituan sa kanya sa Siddiq sabab sa piyamin banarian so Rasul sallallahu alaihi wasallam ko orian o kiya pa kambukogamon o mga tao na su Abu Bakar na piyamin banarian so Rasul sallallahu alaihi wasallam dadin dua-dua si ko mga tutulan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na piyamin banar Abu Bakar Siddiq lagi dan so qaddar Allah ta'ala والذي جاء بالصدق وصدق به. Sekalian semua kata lima, anta agian kota mia kata lima na gitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Anta agian kota mia rateun wasaddaqa bi. Anta agian kota mia rateun na gitu so Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Ay mana niyan na so Abu Bakar na madakal ang mga kalabihan aki ano yun o Allah subhanahu wa ta'ala si sa ayamanan yan na si sa Quran ay karina sa kapagkababayai o Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko Abu Bakar nagu sa Umar radhiyallahu ta'ala an na si ko mas akaw yugiran na dairan dan mi pag-ayamanan yan na dairan dan mi belag sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na taman dan paman si sagim ko to akiyawa patiran na miya isa-isa ayamanan yan na kadadubang angkiran kasi isiran minidabang sagim ko to ubay kubur o Rasul sallallahu alaihi wasallam mi pag-ubay o Rasul sallallahu alaihi wasallam so Abu Bakar nagu su Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ay manan yan nagilan sa mga kalabihan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam asiran ikiya sabapan sagyan ko to akiya pakadayamang wagamatan wagama Islam si sagyan kaya ay manan yan na dunia na gusto pedul su Uthman radhiyallahu ta'ala anhu isa ami adui akalabihan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu Nabi kay sa aluman na su Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya misitaw na su Abu Bakar na su kauntun o Rasul sallallahu alaihi wasallam akasasapangan agyang ko to pamusuan yan na daniyan din alin agyang ko to masa kauntun o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakasuldo Abu Bakar na oriyan yan na miya kasuldo man su Umar na daniyan din alina so kauntun din alina o Rasul sallallahu alaihi wasallam so kauntun yan na miya kasulod so Uthman radhiyallahu ta'ala an na miyon to the piya so Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusya panganian agyang ko to pamusuanian akasawan na miya ilay wa Aisha radhiyallahu ta'ala an ginan saudara po Rasul sallallahu alaihi wasallam abak kababayaan yan na iniisiyan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kay Rasulullah si ko kaya pakasunod na ka Abu Bakar nadang kadin alina so kau untuk dekat nasuk masuk ya pakasul derkau Umar nadang kadin alina so kau untuk dekat nami akasul derka so Uthman radhiyallahu ta'ala anhu nami untuk dekat pia na gusia panganak agiang ko to pamusuan ka na inisambag o Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko Aisha radhiyallahu ta'ala anha tigian ya Aisha ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة غير عائشة بأك واتيانا ديك مملا بأك نديك مملا نبديك يا سلطة وسمما إبك يا سكنيان أمام ملائكة الله سبحانه وتعالى Kaya so kalabihan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wapya sa mga malaikat wallahu ta'ala na ipagkamamalayan na mo ipagkairan sa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na isa pa nakapagkababairun o Rasul sallallahu alaihi wasallam na bituan sa kanya sa Dhun Nuran ay maana niyan na ay kaya bituirun sa Dhun Nurain na sabab sa mga pangaruman yan so dua kataw
mga wata o Rasul sallallahu alaihi wasallam ginan ikarina sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam nagugyan kanan ang mga khulafa ar-rashidin ami Ali su Umar su Abu Bakar su Uthman su Ali nalangon din na mga tawsi ko surga na aya parati tanu ahlus sunnah wal jamaah na kagi mga tawsiran ko surga na kabubayan tanu siran na aya manan yan na perawatan tanu agyan ko to paparangay niran sabab sa ini syukur tanu unabitan Muhammad alaihi salatu wassalam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kuan yususunnaku susunna Rasul sallallahu alaihi wasallam na palibat agyan ko to akakuatan ron nagu kuan ati Rasul sallallahu alaihi wasallam susunna o mga khulafa'ur rasyidin so mga paparangan o mga khulafa'ur rasyidin so Abu Bakar so Umar nagu su Uthman nagu su Ali na paliugat syaratan akakuatan ron nagu ay manan yan nakasungkadatan si ko mga pipi paparangay niran sabab sa ini syukur katanuanan unabitan Muhammad alaihi salatu wassalam nasuka pangunutitan si ko mga katru o Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyuto din ikiyaw nutitan si wallahu subhanahu wa ta'ala nasuka nutitan si ko katru wallahu ta'ala katru o Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyuto sabab akapakaslang tanu sa maliwanag nagukakapadatan si saging ko to mga tao ay manan yan mipong ginawa itanu kudi na mipagapadatan sa mga tao ang mga nabi nagu sa mga siddiqin nagu sa mga syuhada sa kiyatiraw Allah ta'ala wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sadan sa tao no taniya na Allah naguuno taniya na susugo iya na Muhammad alaihi salatu wassalam na ayami pagapadayan na susiranon tuwa ini kalimu Allah anta agyan ko ta mga tao ini kalimu Allah ginan sa mga nabi nagugyanan sa mga siddiqin nagugyanan sa mga syuhada nagugyanan sa mga salihin wa hasuna ulaika rafiqa na pintimanan na amapya ipagimpada na ipangpada agyang kanana amyanga alwi ayamanan yan nabiyantuk sirat wallahu subhanahu wa ta'ala na aya kapungunutitan si ku panduan wallah na panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam na padun so kababaitan si ku mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam gianan amyanga alwi tanu na patut sira katanu so kababay tanu kiran sabab sa kiababayaan saran wallah na gusto kiababayaan wallah na patut si kumya maratiya akababayaan ran mambuso kiababayaan o Allah subhanahu wa ta'ala sabab ro mga uri Allah naginan imakampat ang mga kadabihan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ayamanan yan na sibu ko pa makatalinguma napsupatan tanubo aging kay ayamanan yan na discuss tano sa ayamanan yan na dinibo di ayamanan yan na bantay ka adin ayamanan yan na mga sumpatyan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.